मरोई बापाओ इंग्लिश सिंगनी तरा हुमदोइदा एयरपोर्ट फाखिबा ड्रग की मतंग इंस्पेक्टर रंजितना कोर्टा मरिक चुंबा वाफम थमख्रे नुपीदा चथबा मियोट मिनाई मांगजौनना थिंगनबगी पांदमदा विमेन हेल्थ लाइन 181 मणिपुर ngasiदagi hangdokre amadi lamlak ke sau se kannana license barrel gun amasung air gun thingna ba cabinet ta puthokna warep lawragani haina forest minister ts yam kumar da phongdokre खुरमजरी मिरेंग ताबिरिबा सिंह ताराम नोक्सरी पाव संदोंगना पिजरी हौखिबा चाही इंग लिसिंग अनिंग तरा हुमदोगी जनवरी की तांग तरा मथोइदा इम्फाल एयरपोर्ट फाखिबा ड्रग्स सिंगी मतांगदा प्रोसिक्यूशन विटनेस ओइना मतमदुगी SIU की इंस्पेक्टर के रंजित की स्टेटमेंट लौखे ngasi lamfelda leiba special NDPS court इम्फाल की जज थोक्सोम साइमोल की कोर्ट पीखिबा जबान की मतुंगिना मतमदुगी इंस्पेक्टर हाउसिंग नारकोटिक सेल की OC ओइबा के रंजित ना जबान पीखिबदा थौदोक थोकपा नुमित अदुदा इम्फाल एयरपोर्ट डेकान फ्लाइट कार्गो अमना अथिंग लैख्रबा ड्रग्स सिंह इम्फाल दा पुसिनख्रे हाइबगी पाउ पिरकपदगी मफम अदुदा SIU की SIE अजित थाजिंदुना येंगहनबदा अथिंग लैख्रबा ड्रग्स सिंह अदु इम्फाल एयरपोर्ट लेरंबा थेंगनखि अदुमकपु मफम अदुदा चंगबा ngamkhide मरमदी ड्रग्स सिंह अदु मणिपुर की शक्ति पाइबा म्योय खरगी ओइबदगी नि हाइखि मखाताना हिरमसिगी मतंगदा मतम अदुगी एडिशनल SP हेरोजिता पाउ पिखि महाकना SI अमिताभ अमदी SI अजितना पिरकपा इन्फॉर्मेशन सिंह अदुगी मतुंग इना महाक एयरपोर्ट संगसिनखे मफम अदुदा ट्रॉली दा तोंगान तोंगान बा मखल की पोट सिंह लेरमखि महाक न हेक यौबगा ओक्रम हेनरी कौबा म्योय अमगी मोबाइल नंबर 8974059990 दगी महाक की मोबाइल दा फोन तौरखि मखाताना तरपोन कौबा म्योय अमगी नंबर 9856080388 म्योय अमदगी सु फोन तौरखि मखोइना हाइरकपदा मफम अदुदा लैरिबा मखोइगी म्योय सिंगदा फोन तौहलकनबा हाइरकपगा लोइनना पुरकलिबा कार्टून बॉक्स सिंग अदु थेंगदनबा हाइरखि हाइरि अदुमकु महाकना मखोइना हाइरकपा सिंग अदु याबगी महुता कार्गो एरिया दा संगसिनदुना चेक तौरुबदा अथिंगबा लैख्रबा ड्रग सिंग यावबा कार्टून बॉक्स तरेट थेंगनबनी हाइरि मफम अदुदा कार्टून बॉक्स तरेट अदुगी मपु गाइबदा म्योय अमता थोरखिदे आइनगी ओइबा फॉर्मेलिटी तौरबा मतुंगदा कार्टून सिंग अदु फाजिनदुना SIU की ऑफिस ता पुरखि अंगकपा थौदोक अमा ओइना नुमित अदुदगी महाक SIU दगी ट्रांसफर तौथोकपिखि अमरोमदा चाही अदुगी जनवरी की तांग 13 की नुमिदांग पुंग 9 मखाइरोमदसु महाकी युमगी थोंगालदा मसक खंगदबा म्योय खरना नोंमै कापसिलंबगी थौदोक लैखि हाइबा वफम सिंह फोंदोखि मखाताना प्रोसिक्यूशन विटनेस सिंह जबान मथंग थागी तांग 13 लौगनी हाइरि इंग्लिश सिंगनी तरा हुमदोगी जनवरी की तांग 13 इम्फाल एयरपोर्ट ड्रग फाखिबा अदुगी मतंगदा ISTV की फ्लैशबैक न्यूज जनवरी की तांग 13 इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट ना इम्फाल तुलिहल एयरपोर्ट की लुपा करो अमा हेनबगी सुदो इफ्रीडिन मखल की गोली कार्टून तरेट फागत की गोली फागलुबा अदुगी दमक नुमित अदुगी नमिदांग दा SIU की इंस्पेक्टर के रंजित इम्फाल वेस्ट की सिविल आर्म रिजर्व की इंस्पेक्टर ओइना ट्रांसफर तौखिबगा लोइनना SIU मुथत की जनवरी की तांग 15 दा इम्फाल वेस्ट की SP ना ऑर्डर मथोक्तुना SIU मपुंग फाना मुथत की थौदुक अदुबो मयाय काबा निसा थिंगनबा लैरिबा अमादा यावना लंदमसिगी लुप कियाना यानिंगदबा फुंदोखि इम्फाल वेस्ट की SP ना मखाताना सेंगदोरपदा इंस्पेक्टर रंजित ना लुपा करो अमा हेनबगी ड्रग फाबा मतमदा ASP दा पाउ पिरमदबदगी महाकु ट्रांसफर तौबगा लोइनना इंटरनल अरेंजमेंट दा खुदोंग चानबगी दमकता SIU सी मुथतपनि हाइना फुंदोरखि ड्रग सिंग अदुगी मपुनि हाइबा लिलोंगदगी मियोय अमसु ASP ना फारे हाइना मीडिया दा फुंदोखि अमरोंदा लुप कियानादी सरकारना इंस्पेक्टर रंजित ट्रांसफर तौबा अमदी SIU मुथतकिबि यानिंगदे ड्रग सिंग असिगी मपु कनानो हाइबा अथुबा मतमदा उतोकतबनि हाइना खोंजंग क्या संगसिनखि लमदम असिदा नुपीदा सथबा म्योट मिनै मिहात मिपुन चांग वांगलिबासी मांगजौनना थिंगनबगी पांदमदा विमेन हेल्थ लाइन 181 मणिपुर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमसा किबगेन लमफेलदा लेबा DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता हांगदोखरे मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वीमेन अमसुंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेंडोना पांगथोखिबा हेल्थ लाइन हांगदोकपगी थरम अदुदा कमीशन की चेयरपर्सन के शोभिता प्रिंसिपल सेक्रेटरी JC रामथांगा डायरेक्टर जसिंथा लजारस इम्फाल वेस्ट की DC एन जियोफ्री सुसरुक याखी
Minister Nemsa Kipgena Women Helpline asi hangbagi maruiba pandamdi nupi gi mathakta satharakpa crime sing mangjaugnana thingnanabagi mathau taba information khangnabani Helpline asi gi khuthangda khudong jiban nanglaba nupi amabu karamba makhagi khudong saba piba yabage loinana mahakna kanagi matingna kadai da wakat kani haiba khangba ngamgani district ki DCM sung District Commission ki chairperson sing yawba committee stemduna helpline asi mapung phana mathau tawhanna ba mari leinaba singna honagadabani haike to facilitate crisis and non-crisis intervention through refer to the appropriate agencies such as police, hospital, district legal service, authority, protection officers to provide information about the appropriate support services, government schemes and programs. District level steering and monitoring commission has been constituted, headed by Deputy Commissioner as the chairperson. Also, Joint Director of Social Welfare has been appointed as the state level nodal officer for coordinating with different stakeholders for timely facilitation of support services. Lamdam asigi lamlak ke sa uchek sing nong manomagi mangsilakliba se thingnanaba license lauduna pairiba barrel gun amasung air gun thingnaba cabinet ta puthoktuna warep lauragani haina forest minister T.S. Yamkumar na phongdokre isa protection taunanaba barrel tangai fadana paiba oiragana nomayatenba oina paibiu hairi forest department amadi wildlife institute of India Dehradun sinduna classic grande da pangthokiba Kaibul Lamjau National Park ki management ki planning amasung sangai kanana bagi state level stakeholders tingi workshop hagdokpagi thoramda minister na wafam asti phongdokhibani thoram aduda additional chief secretary Shambhu Singh Wildlife Institute ke scientist Dr. Ruchi Badola Dr. S.A. Shusen Principal Chief Conservator of Forest ke Angami Wildlife ke Forest Conservator ke S. Syam Susaruk Yaki Minister Syam Kumar na Kaibul Lamjau National Park amadi sangai kansi hairabadi lamdam adungi akoibada leiba mipung khudimak awareness amadi training pibagi mathakta makhoigi hingnabagi lambi hana sembi bachangi Kaibul Lamjau amadi sangai park asigi akoibada leiba miyam na mapung oiba thodang lauduna kangadabani forest department ki officials singna masagi mathau tawba matamda ayat pa pirakpa khudimak government na thingnana ba sem sare haiki kuna jaga leiba jaga to ki sina ki center government sen wore da su proposal thaba ka da koina eta khara ka wakajin yang ngeru sila pada haram taisi ekoi mayami manipuri puna mak India ki natraga manipuri ke nomor to si sangai Kazakhstan ki sangai Kaibul Lamjau ki area ki natra local area ki koi ke nomor thar ministry funding ma lo che hai adai asi ha ka ministry ki for the department le ines thar ko so haram taisi ne sangai ai ju khangdi mi su mai ka dum biru le khangdi le de khangdi ma ki se paisa to ko ro mai jaga thar hona sina so factor mane ko na ko si an hada ke government ma du ya de the Kaibul Lamjau the first priority PF si ko thaba ka de ati de loin pi ta ka le ka ha ta to de Imphal Dimapur lambi asi walking season hek yawrakpaga athuba matamda sekmaidagi mau phauba koilas thaduna highway ama oibagi chapchaba lambi edu oihellagani haina works minister Biswajit Nangasi secretariat ta leiba maha ki office ta pangthopa paumui singa unabada phongdokre Imphal Ziri lambi asi hauzik semjin sajinbagi thabak yamna kan sathari lambi asi Imphal Dimapur lambi asi sembada kanagumba amatana ayat apan pibiganu haiki aikogi EPC mode of the tender hangre akoi letter of acceptance speak re adubu time factor ki wari ni hujik nong chubagi man nung sei da ko ni thabak hoba yadabagi maramna akoi ngasi gi awab je thengnabani adu public mayam amadi manipur gi oiba prajada akoi works department ngasi bau da pakhaliba par haibadi pakhaliba de akoi honorable chief minister gi instruction matungina akoi 100 days program chemna pakhali cherek sei da khabar sumana tholok ko se akoi gi kanoda laiba time and situation ne suma kha poli maram de aikone nong taramdra di hari pulumang chi thom da busu ya du nong sina aikone chengi budo cham thoga gari sina nanjala chapu janung ti gi lambi se kom sabgi posak amo oibnani aduna machi matam khradi koi war suwana koi chapi riba koi mayam gi seba tawiriba koi truck ki owner sing driver sing adu puna magna biar tomina se aduga koi su ngamba hanba leitana koi adum hujik su thabak suri adum sugani Sangai Progda Leiba FCI amadi FCS ki godown da hauzik cheng than leibana makhatana seng thapam leitabadagi seng yawa gari kaya godown gi lambi gi nage tapanduna leibadagi drivers sing awaba mayuk nari hairi Manipur gi mapal lamdagi pusilak pacheng sing godown da than leirabasu miyam da yenthoktabadagi awaba si mayuk nabani
लंबी की नाक गेट पंदुने लेरकली बगारी सिंह था अमा हेनबसु यावनरे मसिना ड्राइवर सिंह अना अयक यावरकले साक थोंगफम इरुजफम मपान थोंगफम की खुदोंग सादब कयासु मायुकनरे ड्राइवर सिंह थेंगनरिबा अवाब सिंह नोंमता फावबा ड्राइवर यूनियन अमदी कॉन्ट्रैक्टर सिंह यंगसिलदे हाइना ड्राइवर सिंह पेंदबा फोंगदोरकली एफसीआई की मानचिंबा कोई ड्राइवर मैम से थामा फाजिले खाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है इधर में नहाने का धोने का पानी उनी का टॉयलेट बाथरूम का सब तकलीफ है अरे मसी भाव तो कनाम करने ड्राइवर ने से जंग भी दे ओनर से जंग भी दे मानसु था भी दे कोई तो भी से गुदाम से का मपान से गाड़ी चु खामम लेते सोरो मपान से खाम ले इपुन खरे चा नों खरे चु तुम तो कोई खों हम वार मुस्लिम सिंह सेंगलबा इदुल फितर न लाकपग लोइना ngasi मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न सिंदुना कांग्रेस भवन दा इफ्तार पार्टी की थोरम अमा पांगथोखरे थोरम मदुदा हाने की चीफ मिनिस्टर हौजिकना ओपोजिशन की लीडर ओक्रम इबोबी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट टीएन हाउकिप हाने की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एमएलए गैखांगम एमपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी सु ओइरिबा एमएलए आरके इमो एमएलए फजूर रहीम अमदी कांग्रेस की कर्मी सिंसु सरुक याखी थोरम अदुगा मरी लेना ओपोजिशन की लीडर ओइरिबा ओक्रम इबोबीना फोंदोखिबदा भारत असि तोंगान तोंगान बा धर्म चटपा जाति सिंह ताब लमदमने माना माना चनिंग धर्म चटपदा अखोइना इकाई खुमनरबा कांदा शांति लैबा अमदी चौखटपा लैबाक ओइगनी मणिपुर दसु तोंगान तोंगान बा लाइनिंग लाइसोल चटपा चिंग अमदी तमदा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंह अमगा अमगा इकाई खुमनरबा कांदा शांति लैबा चौखटपा मणिपुर अमा ओइबा ngamgani haina फोंदोखे इस्लाम धर्म चलिबा इचनाउ सिंह हिंदू धर्म चटपा अदुगा क्रिश्चियन धर्म चटपा खुदिमक सिंसे अखोई अमगा रिगार्ड तौनबा चिंग अमसुंग तमदा तंपाक्ता लेमिने अखोई पुनमक सिंसे नुंसिनना साना सिनना अखोई लेमिननबा मपुनसु अल्लाह तालानसु अखोई पुनमक्ता सानबी सुनु रमजान थागा मरी लेना ngasi mayang imphal bengal da leiba madrasada iftar party mapang thokre thorom maduda mayang imphal kendra gi MLA parliamentary secretary ke robindro mali muslim dharma gi luchingba kyasu sarak yakhe mapu gi maphamda thongni baga loinana athum ahau singsu saminakhe thorom maduga mari leina MLA ke robindro na kumhai asina lakpada lamdam asida leminari ba khudimagna dharma amadi jat kuchu bi khetna ba leitana nusi chanana leminana ba mapu gi maphamda duwa tawminasi amadi chawkhatpa lamdam ama purakpa oirasanu haiki सेंगलबा मुसलमान सिंगी इदुल फितर ग मरी लेना खुराई केंद्र की MLA एल सुसिंद्रो ना केंद्र से मनुंग लेबा मुस्लिम सिंगदा चाना थकनब पोलम सिंग यंथोखरे इंग लिसिंग अनिग तरेता पौराबीदा थोकिबा बोम पोखाइबगी थौदोक्ता मखोंग अनिमक कखरबा मतुंगदा लाई येकपगी सिनफम पाइरकपदगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ना जूनियर फेलोशिप पिरखरबा कोंथौजम माइकेल ओपगी थौरम ngasi खेवा कंपनी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे Peace and Development Coordinating Committee na sinduna pangthokiba thorum aduda committee asige advisor su oiriba ichamgi president N Rajendra amadi lamdam adugi masak naiba mioi kya na saruk yakhi committee gi maikai dagi Michael da computer set amaga loinana sel oina lupa listing tara tengbang pikhi tongan ba mioi amadi lup sing na pun lupa listing yang khai teret chamnga sel gi tengbang oina pikhi konthaujam Michael na tha sigi tang tara manga da miyam gi numita Chief Minister Unaduna Haizabada Cabinet Puthokuna Warep Lauraga Tabak Pigini Hairakpa Nungaiba Poi Haibaga Loinana Tawimal Khangbasu Utke Committee ki Advisor N Rajendrana Michael gi Laita Laira Yingduna Nong Hek Hangbaga Yum Amasana na Warep Laure Kundrak Pam Kendra gi Sothari Basingasi Miyam na Mihut Khanbada Lan Kibada Kini Haibada Haiman Bathokloi Kendra Sida Machin Tungkhalakpa Mioi Sing Namthana Honarakpada Committee Sina Mayok Nagani Haiki School college mayam si urganda aina naan ni sel sing sina una koi da matar wai laura na si ne ta ba ko matam da ai ta ba ta le se kai no kan ur da ai thanda kappi Central Board of Education Loba Chahi Asigi Indian Institute of Technology Joint Entrance Exam da listing teret ka marifutaruk subar rank ta lakraba ningthaujam rapsan bu pungning thogat po oina BJP Manipur Pradesh ke hanagi Vice President TS Dadumani na lupa listing taramanga mateng pangkre
Ningthauzam Rapsan Thobal Khangabok Sorok Wangmada Leiba N Manau Yaima Amasung Purnima Sigi Machanupani Imung Manunggi Leita Lairana Maram Oiduna Indiagi Mui Lakayana Thaba Exam ase Mai Paklabasu Makha Tamthaba Ngamlaroidra Haina Mipaiba Phauri Mahaki Apokpa Migi Losal Uduna Leibani Apokpi Mamasu Kaithel da Insang Napi Yonduna Leiba Imung Amani Rapsan na Phongdorokpada Mahakna class 8 karakpa haurakpadagi oina engineering tamningbagi apamba leirakhi Kakching Khunau Umarthel da leiba Navadyada class 10 fawba tamlaba matungda Dakshana scholarship ta yaurakpadagi makha tana class 11 amasung 12 JNB Pune da tamlakhi Pune da tambadagi IIT gi oiba wakhal losing kaya fangbadagi mai paklakpani haiki IIT gi maramda padana counseling to bo dagi study material work se tum padana bibiraga adum honare hatare aduga 12 hek loi baga dum ai aziki entrance yauzero bani do mai papusu Satkiba Megi Tang Kun Mapanda Manipura Madi Mizoram Anigi Marakta Chenba Toibai River da Iraq Naduna Laikidraba Lalrau Margi Imung Manungda Manipur Sakana Lupa Lakmari ex Gracia Oina Pikre Lamfelda Leiba Manipur Tribal Development Corporation gi Chairman Bungzagil Balti gi Mayum da Pangthokiba Kusinabagi Thoram Aduda District Asigi DC Tombi Kanta Yauna Mari Leinaba Official Sing Susaruk Yakhi Bungzagil Baltena Sarkar asina miyam gi damata Chap Chaba Thabak kaya paikhatli haiki Kanana su compensate to Bangamoy, but it is only relief of deceased person by the government. Sigumba Lak Pahai City, BJP government na Ubirian ki Makada, Sigumba initiative of Budagi, she is mine, amount to hang that Pagni, Hybrid, public da Razada, I don't know. UGC na Manipur University Center for Manipur Studies pu overall performance da point nifuga manga phangduna khwaidagi faba performance pirakpada Mushuna Center asigi teaching amasung non teaching staff director gi Thaupuriba Professor MC Arunbu thagatpa phangdorakli paugi marthana tenbe bre matang luxury Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students ko dingma ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana pi ba mafamni education pi ba khatang natna hayengi yumbiro puthokwa institute ni City swar ajinge kari no tu teacher mujhe kari lo City yo chile ni hai Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Dudi Sanagi Mohut youngness in Bayandre. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Sorokpadagi producing attaba hakcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta naiba upaidi Jolib syrup amasu Jolib capsule chane sinabiyo Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlekai behind Baigo Hotel. Admission opens for 5 months CBSE Foundation course for class 11 science. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlekai behind Baigo Hotel. Contact number 8131025634. Amukana taramnok cheri makhataba pau. Sahi Khudingi United People Front UPF na sinduna pangthokpa mega marathon chahisi yoina September gi tang kunmari da pangthok lagani hairi ngasi UPF ke office da pangthokpa paugi mifam amada UPF ki president S Ratan Kumar na handaki marathon asida open category da nupa amadi nupi gi pangthokani first position tabada lupa listing nimfu second da lupa listing kuntra third da lupa listing kun consolation prize da fourth position dagi na 15 position fawba lupa listing ahum pigani Mega Marathon asik Khumbal Lampak Main Stadium dagi lamtharaga amuk hana Khumbal Lampak Main Stadium da lamthungpham oigani pangthokadoriba marathon asigi organizing committee ama semnaba UPF ki office da miyam gi oiba mifam ama famgani masida Manipur da leiriba club organization singnasu saruk yabiyu
Manipur khunai asida masa mau phaba tinjang kaijang daba khunai ama purakna bapandam da sinbani numit asida Manipur da kanagumba organization amatana banna ma di blockade tawidana ba appeal tawrakli Manipur da leriba purukuna bakna haiba marathon numit asida ikoi saruk yaminasi amadi numit asida banna singba masi tawigino haiba sima United People's Front ki maiti degi dolungna ningsinjeri Namdulong Club amasung Gaipuinam Youth Club ani khusam naduna DM College Gate mamang thangba Naga Turel Maril sengdokre Namdulong Club ki President Gaipok mai gol mai na nong chuba matamda Turel asida amot akai singna pik thana leiba maramna Turel gi naknaba mafam sing chahi amada ani ahum lag ising thumi Khoyathong gi thong asi pik pamaramna fata haudi sing funjilak padagi chenthaba ngamde Turel gi retaining wall chanba loshindana lairiba singsu athuba matamda loshin view loinana thong asisu achoba ama oina sabiu hairi Mahosagi khal kaitharakliba amasung loktak pata saktaba laklamba uchek singi masing hantharakliba asi kannanaba Wildlife Protection Forum Manipur koba ma semkhre forum asi chairman na Nabasandra Sharma ko chairman na Wangkhemcha Samjay amadi convener oina NG ngasangam loinana educative member tara mathoi khankhre ko chairman Wangkhemcha Samjay na forum asina khulgi luchingba singapur na thabak pakhat kani haiki Dr. Shama Prasad Mukherjee ki humpuga mari suba laikhidabagi thorom ngasi BJP ki office ta pangthokre thorom maduda Works Minister TS Biswajit party ki luchingba TS Chawba yauna tongan ba party ki luchingba kya su saruk yakhe wangang kiba singna Dr. Shama Prasad ki wakhalon sing nahong na ningsingkhe Dr. Shama Prasad Mukherjee ki humpuga mari suba laikhidabagi thoronga mari leinana BJP Yuba Morcha na sinduna ngasi BJP ki office ta blood donation camp ama pangthokre mioi chamarom na EPK Amaromda numit asiga mari leinana Moirang Patlok Laikai de Leiba Loktak Modern Fish Market tasu Rimski State Blood Sale na sponsor tawduna BJYM Bisnupur National Health Mission ga punas sinduna blood donation camp ama pangthokre thorom maduda Moirang Kendra gi MLA P Sarachandra Kumbi Kendra gi MLA SB ra yauna BJP Bisnupur gi luchingba kaya su saruk yakhi Sendra da Leiba Marifuni thoi suba Assam Rifles ke Pasul Singh yauna punna myoi kyangkhairom na I dan tawki blood donation camp asigi matangda MLA P Sarachandra na wafam kya thamki challenge si leibadagidi koi punamakna collaborative oiba koi apunba gi further ma period kandanga sigi blood donation gi camp se pangko Haukip Students Organization ki President Lord Colin Elias Palen Haukip sakhang daba sing ngasi numidang chorakna pung 8 makhai taba matamda Langol Game Village Zone 1 da leiba yumgi thonggal da nomoina kaptana halamde Mahakangpokpi District ki Kokhan Village dagini Housing na Langol Game Village ki Zone 1 da leibani hairi ISTV na phangba pawda Lord Colin Haukip na Scorpion gari amanda yumda halakpada yumgi thonggal da sakhang daba myoi singna nomoina kaplambani hairi Khudakta imung manungi myoi singna Rims Hospital da laikanana ba pukhalakpada lekhidabani Mahakpu kanana karigidamak nongmaina kaplam libanu haiba chap chaba khangba ngamdre Lat Kholen Haukip yum panduna macha ama leire hairi thaudok asigi matangda police na case ama lakhatuna thijanbagi thabak sathakre Ngasi ayuk Imphal East ki Minuchong Khunong Primary School gi nongpok thangba mafamda masak maming khangdriba nupi ama sina fangle police tagi fangba pawda nupi ase foot manga inchi ama wangi kulai kuchuni Hangamapal machugi fanek ama seli amuba machugi fruit ama litli angangba machugi fi ama ilami mahaki oi thangba natonda nasika sibagi makhulama khulli postmortem tawna ba rims ki mokta thamkhre tha sigi tang kuntaruk fawgi manungda imung manungna claim tawradrabadi aingi matung inna aroiba mathau mangam pangthok lagani hairi Amaromda ngasi ayuk Machi Police Station ki manung sanba khabi kaithel amasung pareng tol khul ani ki maraki lambi nakalda myoi amasu sina fangle Sina fangliba myoi asiti angsan chahi kuntraga taruk apokpati Solomon Khoibu Center manaki biang khuldagini mahaki koki oi thangba sarukta nongmai maru ama palaga yelom thangba nakalda fawdoktuna chatkibagi mafam leirami mahaku kanagumba myoi kharana faduna puraklaga nongmaina kaptuna halamba oiramgani thajanari police na forensic expert singaloinana asi bakchang lokhatuna postmortem gidamak Jenims ki mokta thamkhre UNC ga nakal ahungi wari sathabada nauna sem kraba district taret ki manungda khara hantokpaki wafam amata sarkar asna paikhat pa yaroi haina
Manipur People's Party na phongdokle nauna sengkraba district taret asigi boundary athuba matamda lepthokadabani UNC gi pressure amadi blockade lehendana bagi mingda kanagumba amatada government asina changzaroidabani Tamelong district collector na prajada pigidaba land compensation lokthokliba si pung nifunipan gi manungda thingdrabadi railway gi thabak sing thingjalagani haina Makhowan village phaugai gi secretary Gonchalun Gonmai ngasi Manipur Press Club ta pangthopa paumi singa unabada phongdokre order su leitawa court ki court na si owner ne haina decide chu tawdri right su leitri kri su leitri adu mana court ko mana bypass toroga paisa se mana lothokre adu ke paisa do government Manipur government na amuk khomjalaga court ki verdict thorpa masina masigi lamsi mapusi mani haina khangba kanda paisa do pbo sine Thasi tang kun namasung kun mathoigi lonaba ahing nongyaida Imphal West Commando OC P achobana luchingba kangbu amana phai hairiba aribam Rakesh apokpa Sarachandra Laifam Brahmapur Thangapat Mapal hairibam USC KCP People's War Group Marxist Center ga karigumba hiram amatada mari leinade haina sengdorakle Lopasigi Central Media Coordinator Lenin Maitai ki cherol amana numit aduda police ki fizam setpa kangbu amana lopasigi hardcore cadre ama oiriba Field Captain Thoi Luwang bu fananabagi yum aduda changlakhi adubu Thoi Luwang nanthokibadagi OC P achobana A Rakesh Sharma bu laifam zafam P haiduna imung aduda otpi naibibagi thabak asi thingel da tainaba ngamdraga nasikhong da tainabani haina lodaba ngamde Rakesh phabada loina khiba khulai adusu Thoi Luwang da party na piba khulai oibata natana contact note sale amadi furit khongrau pumbak khomduna pukhraga Rakesh ta maral season bagi thawong asi machin mana oiriba police commando singna makha tana chathabiganu hairi Thobal district ki manung san leba sarang patagi police na fare hairiba sorokhaibam somokanta kauba mioi asi Maoist Communist Party Manipur ga hiram amatada mari leina de hairi Lubasigi standing committee ki coordinator Kyong Han Mangangi Serolamana mioi asi masagi makhong anima ki film soklaba khongup amadi sendal fawba tongba yadraba mioi ne laikai gi sendol tonba oibadagi natraga lanai nungai na daba leibadagi police ta takshin duna Pahanba natraga lekai adu de leiba security de thabak toba mioi singa ningai sangana ba leibadagi maral ama piraga fajanba oiramgani masagi makhong ani chatpa chumna chatpa ngamdraba mioi ama bu faraga lup asiga mari leina haliba police ki thawong asi minung siyaw daba malemgi mioi bagi hakhongaw na ba thawong ni maramaduna Manipur da leiriba disabled organization amadi human rights organization su mari leina ba korta somokanta bu fariba police personnel sing adugi mathakta serak pi na ba wakat pa phawbu yai Manipur Legal Services Authority na sulem na aingi mateng fanghan biduna lairaba mioi asigi achumba wail fanghan na bu honabada mateng pangbina ba pungning singsele Jose aten babre amagamung luxury Saiji TMT bar se latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthuk chabani masigi bar se han basundokpa product oibana kolin jade taken de mapamil kali amadi amaga phajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar Delicious cookies from Likla Bakery. The first Imphal Trade Show 2017. Participants from all over India and foreign countries. Shopping, eating and fun under one roof with free lucky draw. On 28 July to 10 August, Hafta Council Bung Palace Compound organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking contact 8974681027. Heart operation lising tara mangagi mathakta pangthokraba world class heart transplant surgeon Dr. Ajoy Kolna Sky Hospital Rims Road Imphal da open heart surgery bypass surgery amasung makal makhagi heart operation Sky Hospital la pangthokjaragani angangidi OT amasung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajoy Kolgi heart surgical OPD gi kudong chab lejagani akupa marol gi damat Sky Hospital gi reception ga tanabi Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdokjaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari.
अदोमना अदोमगी कन्वीनियंट ओइबा खुदोंचाबा मतम अमा येंगलगा सानबा लाक्पियु अबुकाना तराम नोकचरी मखादाबा पाओ जेनिम्स ता फ्री डायलिसिस तौबगी अयाबा पीरबसु जेनिम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी मेन पावर वाटपना मियामगी पेलहन्नबा होनबदा खुदोंग सादबा कया मायोकनरी हाइना जेनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर देबेन लाइश्रमना पाउमी सिंग उनबदा फोंदोखरे ngasi जेनिम्स ता पांगथोपा पाउमी सिंग उनबा मदा महांगना मखाताना हाइखिबदा नोंगमदा पेशेंट तरुक तगी निपान फाव ट्रीटमेंट तौरी अवात अपा खरा लेरबसु मियामना वारो बिगनु हाइखि मरुना दरकार है इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट और मेन पावर मरुना हजू की दरकार होती मेन पावर ने तो मसी मैम से अखोई मनपुर लेबीबा प्रजा इसिल नाउसिंग खंबीरकांदा अखोई हौबद गाइजरीबनी मसे तमना तमना अखोई मेन पावर हेंगतपीरबा इक्विपमेंट अखोई खुलाई से हेंगतपीरबा एरिया से हेंगतपीरबा अदु हेबे तारगदी अखोई यामना मपुंग फाना सेवा तौजबसी ngमजगनी ngarang numidang chukhiba nongna maram oiduna moirang municipal council ki mafam kayada ising ichaw ki awaba mayok nakre moirang police station yauna moirang multipurpose higher secondary school ki changfam amadi campus yauna moirang gi tongan ba mafam kayada ising thungkre local MLA amadi mari leinaba department na mijeng changbiu haina moirang oksong bung laikai development committee ki secretary H Devana phongdorakli ising ichaw toina tholi basi तुरेन कोंग थेन पा मदि तुरेन के खुजिल लकपा अदगी लंखाई की एरिया दा कोइना तुरेन मनुंग दा युम साजनबा अदुगा कुनुबी मरिन सिदा खुजिल लकपा हाना इसिंग से जावरागसु याम थुना मयंग ताबनी हंदकी इचाव सिददी मसी मरिन सिंग से खुजिल लकपना मरम मोयदना इसिंग से चिंगदब ngamdabdagi याम कुइना अदे कोइ इसिंग से चावनु लेरे मसी अथुबा मतमदा मोरंग MLA अमदी अखोई मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना अखो मसी प्रोग्राम पाइखपिदना मसी इसाउसिबु फोनदना बहनबियो वांगखेम केंद्र की मनुंग दलैबा याइरीपोक म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 5 की बेनिफिशियरी सिंगदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा फंगदबा चेंग था अमखकी पीरे हाइना बेनिफिशियरी सिंगना ngasi याइरीपोक बाजार दा लैबा सेडोगी कम्युनिटी हॉल दा वाकन मिफम सथखरे मरालेबा सिंगदन DPU मियाम की चाकथोंग मटप यारोय हाइबना चिंगबा वरोल कया प्ले कार्ड सिंगदा इखी कुंभी केंद्र की मयाई खोंग मतम सांगना सेंगदोकपिदना लापादु लौमी मियाम की येंगलगा MLA SP दना महा की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सेंगदोकपा हौखरे MLA ना लौखोंग तेंगबगी थबक येंगसिनबगा लोइना थबक फजना सुरमबगी दमक अपेनबा फोंगदोखरे हेमा फिल्म प्रोडक्शन की अहानबा मणिपुरी डिजिटल फिल्म खुदसा अनि ngasi होटल इम्फाल रिलीज तौखरे थौरम मदुदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन एल राधा किशोर फोरम की चेयरमैन सूर्यकांत याउना फिल्म की लमदा थबक तौरिबा मियोय सिंह सुसरुक याखे फिल्म से प्रोड्यूसर ना H हेमावती ने अमरे डायरेक्टर ना IS गुरुंग ने टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की नौना SP की चार्ज पूरबा डॉक्टर इबोम साबू ओकपगलोइना जिरी द ट्रांसफर तौखरबा SP M Ubibu काइना बपीबगी थौरममा मोरे पुलिस IB द पांगथोखरे थौरमदुदा मोरे द लेबा तोंगान बलुप सिंह मैतै काउंसिल मोरे तमिल संगम गोरखा समाज की लुचिंगबा सिंह सुसरुक याखे इम्फाल मोरे लमी की टेक्नोपल द लेबा बेली ब्रिज असि सांगतोकदब मरमना हयेंग तांग कुनमरी की नुंगथिलपुंग मंगा दगी तांग कुन तरुक की नुंगथिलपुंग मंगा फावा मखल खुदिमक की गाड़ी सिंह बेली ब्रिज असि द लान थिंगले हाइना PWD की नेशनल हाईवे नंबर 2 की एजुकेटिव इंजीनियर न खंगलगली हौजिक सानबगी पावलौबी असि सानबगी पावदा ngasi malem sinba thungna pangthokliba Olympic di run thoram Manipurasu Manipur Olympic Association stenduna pangthokre Run for Peace and Friendship haiba teamda Kumal Lampak Sports Complex ki main stadium da pangthokiba thoram aduda Youth Affairs and Sports Minister Letpau Hauke Manipur Olympic Association ki President I Hemosandra Manipur University ki Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey Sports ki Commissioner H Dilip thabak tegi pothakraba Commissioner Dr RK Nimai susaruk yake Tungda Manipur की तोंगान बा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की मिहुत सिंह सानरोय सिंह की ओइबा लमजेलमा कुमल लंपाक मेन स्टेडियम दगी मिनिस्टर न लमथाखी
जुलाई की तांग अमदगी तरेट फाउबा बैंकॉक ता पांगथोकदोरिबा निपालक सुबा एशियन यूथमैन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ता इंडिया की टीम मैनेजर ओइना खोइबी सलाम खलकले खोइबी सलाम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट ओइबगा लोइना मणिपुर एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी ने था सिगी तांग तरा निपान दा पांगथोकिबा रेफरी सिंगी फिटनेस टेस्ट ग्रेड एग्जामिनेशन की टेस्ट की फल लाउथोखरे पुना रेफरी कुनमाथोय माई पाकले हाइना अम्फा की जनरल सेक्रेटरी एल ज्योतिर्मोय रोयना थादरप चेरोल अमना खंगलकली हजे मखा ताबा सानाबगी पाव बोयाई निंगथौजमदगी फंगबीगनी कुनमाथोय सुबा सब जूनियर बॉयज इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakiba match da Imphal West District Football Association na Imphal East District Football Association bu maiti ba pikre All Manipur Football Association sinduna tha sigi tang kundagi team tarukna group ani thokna khaidokuna Khuman Lampak Artificial Turf Ground da sathariba sahi sigi Kunmathoi suba sub junior boys inter district football tournament ki ngasi sanakiba match da Imphal West District Football Association na Imphal East District Football Association bu goal mari sinoda maiti ba pikibani match sida mai pakiba Imphal West District Football Association की गोल सिंगदु ई संतोष कुमार ना मैच की अनि सुबह मदी कुंतरुक सुबह मिनिटा गोल अनि संखे अतोप गोल अनि यदुना सीआईएस हिटलर मदी मोनेक्स कोंथौक जमना मैच की कुनमाथोय सुबह मदी हुमफु मंगा सुबह मिनिटा संखिबनी सथरिब टूर्नामेंट असिगी हाई नुंथिल पुंग अहुम ताबदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर मदी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन चांदेल का सानगने कुलुमदोई सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग के ngasi sanakiba match singda YAC High School lamadi thau thangmaiban mai pakre Imphal West District Football Association sinduna tha sigi tang kunmathoi dagi team Nepal na saru yaduna awang semai de leiba SKYC ground na sathariba Kulumdoi suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League ngasi sanakiba ahanba match da YAC High School na WSC ngairangbu goal ani amada maiti ba pikibani मैच सिदा माई पाकिबा YAC High School की गोल अनि दु भोगेन शर्मा ना मैच की तारातरे सुबह मदी हुमपुत्रा मापल सुबह मिनिटा संखिबनी मैच सिदा माई तिखिबा WSC ngairangonggi amatangaiba गोल अदु जाहोलन लुंगिम ना मैच की कुंथानी तो सुबह मिनिटा संखि लीग असिगी अनि सुबह मैच की सानखिबदा थाउ थामैबन्ना SC के युमनाम खुनोबु गोल मरी अनिदा माइतिबा पिखरे थाउ थामैबनगी माई पापोगी गोल सिंगदु ए लनचेनबा टी सिंखैंगानबा आइस इनाव अमदी कमगोलन होलोइना मैच की तारा सुबह तारा मरी सुबह कुंथ्रामंगा सुबह मदी हुमफुतरे सुबह मिनिटा चनखिबनी मैच सिदा माइथिखिबा SC के युमनाम खुनोगी गोल अनिदु Y जोय चंद्र मदी S नवबोइना मैच की मरी सुबह मदी कुंथ्रानिपाल सुबह मिनिटा चनखिबनी मैच सिदा SC के युमनाम खुनोगी सानरोय एन जोन दा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड अनि पिबदगी मैच की हुमफु माथोय सुबह मिनिटा रेड कार्ड पिदुना फिल्डगी मपान थोनके अमदी टीम मसिगी सानरोय M रविदा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखे सथरिबल लीग असिगी मथंगी मैच था असिगी तांग कुनमंगागी नुंथिलपुंग अमा मखाई ताबदा YWC मदी ग्रुप सेंटर CRPF का सानगनी अनि सुबह मैच नुंथिलपुंग अहुम ताबदा SIRC टागे लमदी YAC High School का सानगनी हाइंग ग्राउंड असिदा तरानिपाल सुबह S बीरेंद्र सिंह मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग की अहानबा मैच ओइना नुंथिलपुंग अमा मखाई ताबदा BMSC ताबुंखोग अमदी युम्बु SKYC अवांग सेंगमाइगा सानगनी नुंथिलपुंग अहुम ताबदा YWC मालोम अमदी YDO हाइनु खोंगनेम्बिका सानगनी मणिपुर की फुटबॉल मसाना की अफब गोलकीपर सिंह पुथौनब की पांडमदा इंडिजिनस स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर तौदुना थासी की तांग तरा तरुक की खुमन लंपक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड सथरखिबा निमित्तरीनी की वैबा गोलकीपर्स कोचिंग कैंप ngasi लोइसनख्रे थौरम मसिदा मणिपुर अहन बवैना इंडिया की मसक नाइबल लीग अम ओइरिबा हेरो आई लीग सानगदोरिबा टीम नेरोका फुटबॉल क्लब की चीफ कोच गिब्राई खान असिस्टेंट मैनेजर के कासीसु सरुक याखे नुपी फुटबॉल सानरोय निपाल यावना पुन्ना सानरोय निफुना सरुक यादुना पांगथोखिबा कोचिंग कैंप असिदा ग्रुप अहुम प्रोफेशनल लाइन द सानबा मीडियम लाइन स्टेट लीग सुपर डिवीजन द सानबा मदी जूनियर लेवल तंबा हौरुलिबा सानरोयसिंदा AFC गोलकीपिंग लेवल 2 पास S प्रेम कांत यावना इंडियन सुपर लीग की सानरोय मदी सेकेंड डिवीजन लीग की चैंपियन ओइखिबा नेरोका फुटबॉल क्लब की गोलकीपर लडित थापा इंटरनेशनल सानरोय हौजी हौजी ISL द सानरिबा S पोइरे अंगंबा नेशनल सानरोय विश्वजित अमदी नुपी की इंटरनेशनल फुटबॉल सानरोय ई पांथोइना तोंगान तोंगान टेक्निक अमदी स्किल सिंगी मतंगदा मरिकसुमना सुगाइना ताखी थागतचरी बोयाई निंगथौजम हौजे ngasi nongmagi oiba aying asagi pau amuk lawbirasi
ngasi gi oi ki ba ngasa gi pauda ICAR lamhel patgi pirpa paugi matungina ngasi gi khwaidi gi sakiba Celsius degree kunmapal dasmik nipal khwaidi gi ingba Celsius degree kunmathoi dasmik taruk nungshita yawa ising manil gisang ayukta sa da mariputara nipal nungtilda sa da humpu nipal oike ngasigi nong suki pagisang kuntra humdai dasmik nipal millimeter ni marui bapau amuka hana English singani ga tara humdoi da airport fa ki badrok ki matang da inspector Ranjina court marik chumba wafam thamkre Nupi da sathaba miot minai mangjau nana thingnaba ki pandam da women helpline 181 Manipur ngasidagi hangdokre amadi lamlak ki sa uche kanana license barrel gun namasung air gun thingnana ba cabinet ta puthoktuna warep lawragani haina forest minister T.S. Syam Kumar na phongdokre ISTV la pizza ba paw matang asidol rezare mideng tabir ba singbo mu kana khurumjari